Hello everyone. Hello. I'm so thankful to have this time to share the word with all of you. Dushimana kuba tugeze akanya ko gusangira ijambo ry'Imana. It is such a blessed moment to be able to share the heart of God. Umugisha kuba twasangira umutima w'Imana. Let us pray as we begin. Dusenge dutangire. Dear our Heavenly Father, we thank you for this time. Datamwije tugushimira akanya. Lord, you have revealed this precious gospel unto us. Waduhishuriye ubutumwa bwiza bw'agaciro. And Lord, you allowed us to be free from our sin. Twemere kubohoka ibyaha byacu. And Father, you are leading us to live a joyful and happy life. Twemera ko ubuzima bwiza kandi bushimishije. So Lord, now we have hope of everlasting life. Rero dufite ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka. Father, there is no other bigger gift man can receive in this world more than that. Nta yindi mpano muri isi umwana w'umuntu yakwakira. So Father, I pray for all people who will be listening to this word. Rero umugisha tega amatwi ijambo. Allow them to humble down their hearts before you. Bemere bace bugufi imbere ijambo ryawe. So that they can receive your word as it is. Kugira ngo bakire ijambo ryawe nk'uko riri. I pray that you work in the hearts of all people so that, Lord, your glory may be manifested in them. Sengera ko wakora mu mutima wa buri wese kugira ngo ubwiza bwawe bumugereho. Lord, allow this gospel to be spread up to the ends of the world. Mere ubutumwa bwiza busakare kugeza ku mperuka y'isi. Father, we thank you. Data turagushimye. Pray all these things in the name of Jesus. Bisanze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So tonight we're going to read from the book of Luke chapter 8. Mugoroba tugiye gusoma mu gitabo cya Luka ibice 8. Luke chapter 8 starting from verse 22. Luka ibice 8 uhereye ku murongo wa 22. Please, if you have your Bibles, open up Luke chapter 8. You can read all together. Reka twese dusome Luka ibice 8 verse 22. umurongo wa 22. Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us cross over to the other side of the lake," and they launched out. Nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. But as they sailed, he fell asleep, and a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and with jeopardy. Bakigenda arasinzira mu nyanja amanuka umuyaga urimo ishurere ubwato bwenda kurengerwa n'amazi bajya mu kaga. And they came to him and awoke him, saying, "Master, Master, we are perishing." Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutsa cyane umuyaga n'amazi yihinduje birahosha haba ituze. But he said to them, "What is your faith?" And they were afraid and marveled, saying to one another, "Who can this be? For he commands even the winds and water, and they obey him." Arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Nabo baratinya barumirwa bavugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Yes, thank you very much. You have read up to verse 25. Murakoze tugejeje ku murongo wa 25. Everyone, if you are told to go to a certain destination that you have never been, uramutse ubwiye kujya ahantu utigeze ugera, you know, arriving that destination will be very difficult for you. Kujyagerayo rwose ni ibintu byakugora. Let's say, for example, if you are told to play football for the very first time, ibaze uramutse ubwiye gukina umupira w'amaguru ku nshuro ya mbere. I believe it will not be easy for you also. Nzi neza ko bitapfa kukorohera. Everything that you have never tried once in your life, ibintu utigeze ugerageza mu buzima bwawe na rimwe, as you are doing them for the first time, now it will be very difficult for you. Mu gihe ubikora bwa mbere rwose ni ibintu bikugora. Now, in the same way also, to have a good spiritual life, iki kimwe no kugira ubuzima bw'umwuka bwiza, that means to have a proper faith towards God. ariko kwizera Imana nyakuri. Now, because it's something you have never done before, ku ikintu twakoze mbere, since you have never done it before, bitewe nuko ari ikintu utakoze mbere, now if you try to believe in God in the beginning, it seems to be very difficult. Byagejeje kwizera Imana bigitangira biragorana.
However, God has wrote the Bible for us so that through the Bible we can learn the exact way to believe in Him. ariko Imana yatwandikiye Bibiliya kugira ngo binyuze muri yo tubone inzira nyayo yo kwizera. To whose spiritual life is easy and to who it is difficult. Sende ubuzima bw'umwuka bworohera ninde bugora. Now God wants to teach us all these things in the Bible. Imana ashaka kutwigisha ibyo byose muri Bibiliya. So a couple of days ago I was living with one family. Misi ishize nari umuryango nabanaga nawo. This family is consisted of a father and mother and 3 little children. Umuryango uri kumwe n'umugabo, umugore ndetse n'abana batoya. And the last born is just 1 year old. Umutoya afite ikigero cy'umwaka umwe. Now for 2 weeks that I spent there, I could learn something very important in my spiritual life. Rero mu gihe nari ndiyo hari ikintu cy'ingenzi nabashije kwiga mu buzima bw'umwuka. Especially I was watching carefully the behavior of the last born, a very young daughter that is 1 year old. Ndimo nitegereza imyitwarire y'umwana muto wa gatatu ufite umwaka umwe. Now as I watched how she's living, ngo nitegereza uko abayeho, she was very free. Arabohotse rwose. Now she was very joyful and there is no worry at all in her heart. Nta mpungenge na nkeya afite mu mutima we. Especially when she was eating. cyane ari kurya. When I'm eating, I'm very careful. Iyo ndi kurya nditonda. Because I try to make sure that there is no like a small drops of food or of the sauce that can fall on my shirt. Nditonda kugira ngo hatagira n'igitonyanga cy'isosi cyangwa ku myenda yanjye. But for that little baby when she was eating, ariko umwana muto ari kurya, she didn't care about that. nta bitekerezo. She just grabbed food and ate. It was pouring on her clothes every up to the chair. Icyakora nuko afata ibyo uko byakabaye akarya akabyisiga ndetse bikagwa no ku ntebe. And now on the table she was commanding everyone. Rero ku meza bari gutegeka buri wese. Whenever she cried, "Mom, I want this," immediately she got it. Mu gihe arize ati mama ndashaka iki, agomba kukibona. Mom, even I want that one for my elder sister. Ati ndashaka na kiriya mukuru wanjye afite. Immediately she was given. Akagihabwa. Now when I was watching how she's living the world of her heart. Rero bunitegereza uko abayeho mu isi y'umutima. Now God taught me how human being can have peace. Nabonye ko umwana w'umuntu yagira amahoro. Man can have peace if they have someone to rely on. Rero burya umuntu yagira amahoro igihe afite uwo yishingikirijeho. For this little infant, because now she has the mother that has to take care of everything of her. Nuko afite umubyeyi umwana wo kumwitaho. She does not worry about anything. Nta mpungenge na nkagira. Even if she makes herself very dirty. Nubwo yakwiyanduza. When she just cries, the mother comes, and clean her. Mu gihe atatse nyina nuko aza akamuhanagura. Whenever she's crying for someone else's thing, mu gihe ari ikindi kintu cya mugenzi we, she was given immediately. Aragihabwa. Now her life is the life of no worry and no problem at all. Ubuzima bwe naho adafite impungenge n'ubwoba na gato. It's not that she doesn't have problems or difficulties. Suko adafite ibibazo n'amagorwa. But now she has faith that mother is ready to take care of all things. Ariko afite kwizera kuko nyina ibyo byose ajya abyitaho. Now in the same way also we have our parent, our father who is the heavenly father. Rero natwe dufite ababyeyi bari mu ijuru. If we really believe that all our problems and responsibility are in the hands of God. Twizeye ko ibibazo byose biri mu biganza by'Imana. God is ready to work for me. Imana iteguye kunkorera. God is ready to solve my problem. Imana iteguye gukemura ibibazo byanjye. Then even if you don't struggle to have peace in your heart, ugira amahoro mu mutima wawe. Peace will be born in your heart automatically. Amahoro azavuka mu mutima wawe byikoze. So now for the short time that I lived there, God allowed me to see that the reason why you struggle, the reason why you suffer is because you have forgotten your creator who is your father. Impamvu nabonye ko impamvu duhatana tukagorwa uko tuba twibagiye Imana ariho umuremyi wacu. So now when God created us human beings, Imana yaturemaga tw'abantu. The Bible says that He created us into weak beings. Yaturemye turi binyantege nke. Why God had to make us weak? Siko Imana yaturemye turi abanyantege nke. The reason is because in His plan, nuko umugambi wayo, God wanted to dwell with us. Imana yashaka guturana natwe. Now because God wanted to stay with us, nuko ashaka kubana natwe, and He is almighty, kandi kabishobora byose, so there is no need for us also to be mighty. Nta mpamvu rero twadukeneye kuba bashobora byose. We don't need to be powerful because we are living with the most powerful.
Ntidukeneye kuba abantu bafite imbaraga z'umurengera kuko turi kumwe n'ishobora byose. Can you imagine if this little 1-year-old, girl, if she's just living on herself, having no parents, having no mom and dad? Ibaze rero uyu mwana w'umwaka umwe agerageje kwiberaho wenyine akibeshaho nta mubyeyi afite n'umwe. Everything will be a problem. Everything will be a very, very big difficulty. Ibintu byose bizahinduka amagorwa gusa. However, even though she still have the same problems and difficulties, ariko rero nubwo agifite amagorwa n'ingorane, the situation did not change. Ibintu ntibyahindutse. But just living together with a parent ako abana n'ababyeyi be itself brought, a lot of comfort, a lot of joy and happiness. ibyo byonyine byamuzaniye gutuza ndetse n'ihumure n'ibyishimo. Everyone, the Father God that we say is not dead. Imana yo mu ijuru tuvuga ntipfuye. God is alive. Imana iriho. God is never busy so that he may not work for us. Imana ntabwo ihuze ngo ku buryo itadukorera. God who created us with a good purpose, Imana yaturemanye umugambi nyawo. he always, careful and ready to work and serve us. Igihe cyose rero yiteguye kuba yadukorera. How can we know that? Twabimenya dute? This is how he made us. This is how he created us. Uko niko yaturemye. So the weakness that we are created with rero intege nke twaremanywe is a very good condition to be filled with the power of God. ni ibisabwa kugira ngo tubashe kwakira imbaraga z'Imana. So God wants us to discover and realize this. rero Imana yashaka ibyo tubitahura twabimenya. Then if we stand in our position, rero duhagaze mu mwanya wacu, we can only receive the works of God and his help. turi abantu bakwakira imirimo y'Imana n'ubufasha bwayo. However, if we don't know exactly who we are, ariko tutazi neza aho turi bo, then we miss to stand in our real position, then also we miss to receive the works of God. ntabwo duhagarara mu mwanya dukwiriye, kandi icyo gihe ntitwakira imirimo y'Imana. Those who think they are powerful, those who think they are mighty, abibwira ko bashobora byose, to all of them in the Bible they are cursed. muri ibi usanga baragiye bavuma, Like Cain. na Kayini. Cain was a great, hunter. Kayini rwose yari umuhinzi ukomeye cyane. Yes, yeah, sorry. So he was a great, tiller of the ground. yari umuhinzi w'umunyembaraga. What about Esau? aho Esau was also a mighty, hunter. Esau yari umuhigi ubizobereye. However, to all these people, they did not receive the grace and the blessings of God. nyamara urebye usanga ntabwo bakiriye imigisha n'ubufasha bw'Imana. Because if we are strong, if we are powerful on our own, rero iyo dukomeye ku bwacu, automatically we are made to go far away from God. byikoze tujya kure y'Imana. We don't need God because we are strong and powerfully on our own. usanga dukeneye Imana kubera ko tuba twifashije twacu. So the Bible continuously, point at the weakness of human being. rero biri igihe cyose urayerekana intege nke z'umuntu. Hey, you think you are mighty? utekereza ko uri umunyambaraga? You think you are able to solve your problems? utekereza ko ushoboye ibibazo byawe byose? Then you have nothing to do with God. rero nahuriye n'Imana. Because God deals with people who have failed, people who are unable. kubera ko Imana ifasha abatsinzwe aho byananiwe. So that is the principle of the Bible. rero iki ni cyo birivuga. Even though there are many stories here, nubwo hari inkuru nyinshi hano, but if you try to analyze all these stories, ariko ugerageje kuzisesengura zose, you are able to see that the people who received the help of God, uzasanga abantu bakira ubufasha bw'Imana they are only those who are weak, who are tired, and who are defeated. ni abanyantege nkeya, abananiwe, abatsinzwe. And to them, they had full condition to receive the grace of God. rero icyo gihe ufite ibisabwa byose ngo wakire ubufasha When you bw'Imana. read the book of John chapter 5, usomye igitabo cya Yohana ibice 5, there we see a man with an infirmity for 38 aho years. urahasanga umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38. How was his condition? se yari ameze ate? He was, severely sick to the point that he always lied down. yari arwaye bikomeye kubera ko igihe cyose ahoraga aryamye. And the Bible says that he spent, 38 years in that condition. kandi bikavuga ko yari amaranye uburwayi imyaka 38. Now, even though he wanted to be made well, nubwo yashaka gukira, but he had no way to be made well. ariko nta buryo ki yashobora gukira. But to him, Jesus Christ, he approached and Jesus worked for him. ariko ngo Yesu yaramwegereye kandi aramukorera. Now, you can see that the 38 years of infirmity, rero imyaka 38 y'ubumuga, it was a good condition to attract Jesus coming towards him. yari impamvu imwemera kuba yakwegera Yesu kandi akamufasha. When Jesus came into this world, ngo Yesu yazaga mu isi, he spoke and said, "You who labor and are heavy laden, come to me, I will give you a rest." Yesu yaravuze ngo mwarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Are you really, laboring before God? ese koko urarushye imbere y'Imana? Are you weary before him?
ese koko urananiwe not just speaking on the mouth. atari kubivuga ku munwa gusa? If really you are weary in your heart, if you are laboring in your heart, niba urushye kandi unaniwe umutima wawe, that means you are in a good condition to receive the works of Jesus. bivuze ko uri umwanya ukwiriye kugira ngo wakire ubufasha bwa Yesu. Now this is what God is trying to teach us. rero niryo jambo Imana igerageza kutwigisha. Now through the laws and commandments, binyuze mu mategeko n'amabwiriza, God wants to reveal to us our weakness and our limits. Imana yashaka kutugaragariza intege nke zacu n'imbibi zacu. Because we naturally think that we are the people who can obey God. kubera ko kuva kavukira turi abantu batakubaha Imana. When God gave the Israelites the commandments, Imana ubwaga Abisirayeli amategeko, first of all He sent Moses. yabanje yohereza Mose. Then Moses met your people and then they said, Mose ahura n'abantu arangirira arababwira ati, just tell God to give us His commandments. ati we bwira Imana iduhe amategeko gusa, For everything He speaks to us, we shall keep it. kandi icyo Uwiteka atubwiye cyose tuzacyubahiriza. And now Moses took the words of people to God. Mose rero yashyiriye amagambo y'abantu Imana. When you read the book of Exodus chapter 19, icyo gitabo cyo kuva umurongo wa 19, we can read this verse and continue. dusome umurongo dukomeze. Yes, Exodus chapter 19, we can read verse 7 and verse 8. Dusomye kuva igice cya 19 umurongo wa 7 n'uwa 8. So Moses came, verse 7. So Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. Verse 7. Mose arazahamagara abakuru n'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Then all the people answered together and said, all that the Lord has spoken we will do. So Moses brought back the words of the people to the Lord. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. And the Lord said to Moses, behold, I come to you in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you and believe you forever. So Moses told the words of the people to the Lord. Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe bakwemera iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Now there is a clear purpose of the commandments of God in the Bible. Rero hari umugambi utomoye yo kugira ngo Imana ihe abantu amategeko. In the beginning, when God gave people the commandments, Igitangiro ubwo Imana yahaga abantu amategeko, God wanted them to reflect their image through the commandments. Imana yashaka ko babona ishusho yabo neza binyuze mu mategeko. Oh, there is what God has wrote to us. Ati ibi nibyo Imana yatwandikiye. You shall not steal. Ntukibe. Oh, but I have stolen so much. Dore naribye cyane. You shall not blaspheme. Ntukabeshye. I blaspheme every day. Mbeshya buri munsi. Surely I am dirty. Ndanduye. I do not obey the words of God. Ntabwo nubashye amategeko y'Imana. I'm very weak, I'm very evil, I deserve to perish. Ndi umunyantege nke, ndi mubi, nkwiriye kurimbuka. Even though God wanted them to reflect their image in that way, ubwo Imana yashaka abantu babona ishusho yabo muri ubwo buryo, but people, they misunderstood the heart of God. ariko abantu bumvise nawe umutima w'Imana. Then when they received the commandments, bakiraga amategeko, this is how they spoke back to God. uko niko babwiye Imana, just give us your commandments. wowe yaduhe gusa, We shall keep everything. yose tuzabahiriza. We shall obey all of your commandments. yose kwangana tuzabahiriza. Then God gave them the laws and commandments. hanyuma Imana ibaha amategeko n'amabwiriza. These people, they didn't know exactly whom they were before God. ntabwo bari bazi neza aho bari imbere y'Imana. In the same way also today, people, they miss to know their true figure before God. iki kimwe n'uyu munsi abantu ntabwo bazi neza aho bari imbere y'Imana. All of us, we think we are good believers. twese dutekereza ko twizera neza. I have changed my life. nahinduye imibereho yanjye. I was a drunkard, but now I'm not a drunkard. nari umusinzi none narabiretse. You know, I was like a person filled with lust, but I no longer have lust. ngiragira ari cyane none narabiretse. I always serve God. I give the commandments and I give the offering and tithe. barankorera Imana kandi ngatanga icya cumi n'amaturo. People think they are naturally good. abantu batekereza ko bwa kavukire ari beza. However, they cannot find the trap of Satan in that. ariko muri ibyo ntibashobora kubona umutego wa Satani. Because in the Bible does not call us good people. kubera ko Bibiliya ntitwita abantu beza. God calls us, people who are corrupt from within our hearts. ahubwo Bibiliya twita abantu bangiritse mu mitima yacu. Then Satan plants another thought that tells us that we are good people ariko Satani abika ikindi gitekerezo muri twe kitubwira ngo turi beza, with a certain intention.
afite icyo agambiriye. What is the intention of Satan? Si n'icyo abagambiriye. Satan knows that good people never make Jesus Christ. Nuko Satani azi neza ko abantu beza badashobora guhura na Yesu. Yes, Satan knows that good people have no need of the Savior. Abantu beza nta mpamvu bakenera umukiza. And because of that, he plants such kind of thoughts in the minds of people. Iyo mpamvu rero ibitekerezo nk'ibyo mu mitima y'abantu. God, who knew this already, Imana yari ibizi neza. in many occasions of the Bible, God wants to teach us that we are weak, we are useless, and we are filthy. Ahantu henshi muri Bibiliya usanga Imana ishaka kutwigisha ko turi abanyantege nkeya, twanduye, duhindanye. I don't know that you know safeguards. You know that these people who rescue those who have drowned in water. Sinzi niyo muzi bano bantu barohora baguye mu mazi. Now, for you to be employed, for you to get such a job, let's say for example in a hotel swimming pool, you should have the certificate of swimming. Kugira ngo ubashe guhabwa akazi nk'ako muri hoteli cyangwa se ahandi, ni uko ufite icyangombwa kirekana ko wize koga. And you should be a good swimmer who can rescue anyone. Kandi ukaba uzi koga ku buryo warohora buri wese. Even if a huge, 150 kilo person, falls into the swimming pool, you should be able to like save them. Ku buryo nubwo umuntu afite ibiro birenga 150 akaroha mu mazi wabasha kumukiza. Now, this safeguard, now as they are working, they are able to save everyone. Rero mu gihe abantu bari gukora bagomba gukiza buri wese. Except who? Usibye nde? There is only one person whom they cannot save. Umuntu umwe badashobora kurohora. The person who has not fallen into the swimming pool. Umuntu utigeze agwa mu mazi. On the shore of the swimming pool, there are people, who are just laying down, under the sunshine. Urebye ahantu bogera hari ababa bari kota akazuba. Such safeguards, they do not even look at them. Abantu bashinzwe kurohora nta nubwo abantu birirwa bareba. Because all their focus is only in the swimming pool in water. Icyo bareba gusa ni mu mazi, biri kubera mu mazi. Why? Because they are looking for those people who have drowned. Kugira ngo barebe niba hari uwarohamye. If you have not drowned, then you have no dealings with them. Niba utarohamye ntacyo uriho nawe. In the same way also, Jesus is the safeguard of our soul. Yesu nawe niwe mukiza ubugingo bwacu. And now where is Jesus looking at? Yesu ari kureba he? Jesus is always focusing on the people who are in the way to perish. Yesu arimo aritegereza abantu benda kurimbuka. Those who have failed to keep the commandments. Abantu byananiye kubahiriza amategeko. Those who have failed to do good things. Abantu byananiye gukora ibyiza. Those who always commit sin day and night. Abari bakora ibyaha umwanya nijoro. To this kind of people, the focus of Jesus is on them. Abantu nk'abo rero nibo Yesu areba. However, those who think they are good naturally, ariko bumva ko ari beza ku kavukire, Jesus does not look at them. Yesu rwose ntabitayeho. I've already told you about John chapter 5. Nabwiye muri Yohana ibice bitanu. So there we see the man with an infirmity for 38 years. Urabona umuntu wari umanye urwaye imyaka 38. However, not only him, there are other sick people who are around. Ariko usanga atari wari uhari wenyine, hari n'abandi barwayi bari There are many sick people who are surrounding the pool of Bethesda. Abandi barwayi benshi bari bazengurutse ikidendezi cy'i Bethesda. And Jesus was willing to save every one of them. Rero Yesu ashaka kubakiza bose. However, he could not go to any one of them. Ariko nta n'umwe yegereye. Because these people, they are not in a position to be saved by Jesus. Kubera ko ntabwo bari mu mwanya wabo bashobora gukizwa na Yesu. In other words, they were in no need of Jesus Christ. Bivuze ngo ntibari bakeneye Yesu. So I really hope that you understand, the theme of the Bible. Iringiro ko twakumva ikintu bibiri gambire kutubwira. Now, right from Genesis, God is teaching us that we are weak, we are unable, and we are very evil. Duhereye mu itangiriro cy'Imana ishaka kutwigisha nuko turi abanyantege nke, turi babi twanduye. And it has nothing to do with with your works or what you do. Ibyo ntaho bihuriye n'ibyo dukora mu buzima bwa buri munsi. Even if you are committed to serve the church so much, nubwo waba wareguriwe gukorera itorero, still you are born as a sinner. Ntiwandi umuntu wavutse uri umunyacyaha. Even if you may be the choir, singer, nubwo wari umuririmbyi muri korali, still you are born as a sinner. Ntiwandi wavutse uri umunyabyaha. Even if you may be an evangelist or a pastor, nubwo wari umuvugabutumwa umupasiteri, as long as you are a human being, cyose uri umuntu, you are weak, you are evil. Because you are born with sin in your heart. This is what the Bible wants to point out. However, many people, although they read the Bible, because they stand in the position to be right people, to be good people, every single story they read, they just interpret it in that way. However, those who discover exactly whom they are,
ariko bamaze gutahura neza aho bari bo they are able to read the Bible and meet the heart of God. babasha gusoma Bibiliya bagahura n'umutima w'Imana. So who is the most evil person in the world? Ese umuntu mubi kurusha abandi ku isi ninde? The most evil person is I and you, Umuntu mubi kurusha abandi ku isi ni njye nawe, regardless on what you have done. tutitaye ku byo twakoze. One day I heard one story. Hari umunsi umwe numvise inkuru, There is one, Greek governor, who prepared a very big party. hari umuyobozi umwe wateguye ikirori kinini cyane. He's a Greek governor a long time ago. Yari umuyobozi w'umugereki kera cyane. Now, because he had built a very nice house, kubera ko yari afite inzu nziza, after completing a very beautiful house, now he wanted to have like an inauguration ceremony. amaze kuzuza iyo nzu ye nziza yashatse gukora umuhango wo kuyitaha. Now he invited all the officers around. rero yatumiye abandi bayobozi bandi. Yes, he invited so many different guests and VIPs to come to his new house. atumira abandi bashyitsi benshi n'abanyacyubahiro muri iyo nzu ye nshya, Because his house was an expensive one. kuko yari ihenze. It was a very precious and beautiful house. rwose yari igiciro kandi ihenze. Now, so many different guests, came and were gathered into his house. rero abashyitsi benshi baraje bateranira iwe. So among them, there was one philosopher called Aristippus. umufilozofu umwe rero muri bo witwaga Aristippus. Now, Aristippus was also among the invited guests. Aristippus nawe ari mu bari bashyitsi batumiwe. Now, as people were eating, they were drinking, they were enjoying. igihe abantu baba bari kurya banywa banezerewe, Now, he went to the Greek governor, yagiye kuri wa muyobozi w'umugereki and now he spit into his face. amucira mu maso. And everybody was shocked. rero abantu bose baratunguwe. Hey, who is this man? si umuntu ninde? Oh, what is he doing? si bari mu biki? Even the governor himself was very shocked. na guverineri ubwe yaratangaye. Now, nobody could understand what is going on. nawe ntabwo yari azi ikiri kujya mbere. How come this philosopher just come, and spit in the face of the governor? ati se ni gute uyu musaza yaza agacira mu maso y'umuyobozi? Now, as everybody was in confusion, igihe buri wese rero ari mu rujijo, now Aristippus began to speak and said, Aristippus yaratangira avuga ati, "Oh, sir, I was having a phlegm in my throat. I was having like mucus in my throat. ati mu mihogo yanjye numvaga mfitemo ikibazo, So I wanted to spit. niyo mpamvu nashatse gucira. However, I was walking around the house. ariko nakomeje ngendagenda mu nzu. The house is very clean. I didn't have anywhere to spit. ati nabonye inzu rwose isukuye irabagirana, nabuze aho nshira. All the rooms are very clean. ibyumba bye birasukuye, Oh, the sitting room is very clean. aho bicara harasukuye, The kitchen is very clean, very expensive. igikoni nacyo byose kirasukuye kirahenze. Even when I went to the dustbin, nabwo nagiye no mu kimboteri, even the dustbin is very clean. nasanze nacyo gisukuye cyane. So when I was looking for the dirty place to spit on, ubwo nagendaga nshakisha ahantu ushobora gucira, I realized the most dirtiest place is your face. naje kubona ko ahantu handuye kurusha ahandi hano ari mu maso hawe. So now Aristippus began to rebuke so much this governor. rero yatangiye gucyaha uyu muyobozi. As a governor, how can you build, such expensive mansion? aramubwira ati ese ni gute wakubaka inyubako ihenze gutya? From your salary, you cannot get money to build, such expensive mansion. ku buryo mu mushahara wawe udashobora kubaka ahantu abantu bashobora gushyira umwanda. This means you are a corrupt leader. rero uri umuyobozi wangiritse. You build your house out of corruption. ati nubwo inzu wayubatse ariko wayubakanye ibitekerezo byangiritse. Because from your salary, you cannot have money to build such an expensive house. kubera ko umushahara wawe ntiwaburamo amafaranga rwose kubaka inzu ihenze. You must be a bribe eater. rero bishoboka ko wakoresha ruswa. Therefore, you are the most dirtiest person. niyo mpamvu ari we muyobozi wanduye kurusha abandi. And because of this, he just spit in his face. niyo mpamvu yaciriye mu maso ye. Who is the most dirtiest person in the world? ese umuntu wanduye kurusha abandi mu isi ninde? You don't need to look for that person from elsewhere. ni ukwiye kumushakira ahandi. Just look at yourself in the mirror wowe uzirebe muri miruwari, and you speak to yourself. wibwira uti This is the most evil person. tuye umuntu mubi kurusha abandi. This is the most dirty and filthy person. tuye umuntu wanduye mubi kurusha abandi. You do not deserve to stand before God.
ntakeneye guhagarara imbere y'Imana, you cannot be accepted by God. ntabwo yakwemerwa n'Imana. Everyone, if we acknowledge ourselves in this way, Iyo turamutse twimenye neza gutyo, then we will be in a very good position to receive the works of Jesus. tuzahinduka abantu bari mu mwanya wo dushobora kwakira imirimo ya Yesu. However, many people misunderstand this Bible. Abantu benshi ntibumva neza Bibiliya. They think now we need to observe and keep every single word written in the Bible. Baravuga bati dukwiriye kubahiriza ijambo ryose nk'uko ryanditse muri Oh, Bibiliya. God gave us the commandment so that you can keep it, and be accepted by Him. Ati Imana yaduha amategeko ngo tuyubahirize uko akabaye tubone twemerwe nayo. If we accepted through the laws and commandments, turamutse twemeye binyuze mu mategeko, why Jesus had need to come? Yesu yagombaga kuzira iki? There is no need for Jesus to come in that case. Yesu rwose ntiyarakwiriye kuza icyo gihe. However, the reason why Jesus Christ came, Impamvu Yesu yaje, it is because nobody can be holy and righteous through the law and commandments. nuko nta muntu n'umwe washoboraga kuba uwera ngo akiranuke nk'Imana. We can only be holy and righteous by believing the words of Jesus. Umuntu ashobora kwera akaba umukiranutsi gusa binyuze mu kwizera imirimo ya Yesu. Then what has Jesus spoken unto us? Ese ni iki Yesu yatubwiye? You who labor and are heavy laden, come to me, I will give you a rest. Mwarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Are you really laboring before God? Ese koko urarushya imbere y'Imana? Or you think that you are mighty, you are strong? Cyangwa utekereza ko ufite imbaraga? This is why you are very far from receiving the grace of Niyo Jesus. mpamvu icyo gihe waba uri kure cyane no kwakira ubuntu bwa Yesu. However, to those who labor truly from their heart, Ariko koko abarushye mu mitima yabo by'ukuri, those who are heavy laden from their hearts, abananiwe mu mitima yabo, they are able to accept the word of Jesus as it is. babasha kwakira ijambo rya Yesu nk'uko ryakabaye. If Jesus said that you are righteous, then you can only believe in that. Niba Yesu avuze ngo uri umukiranutsi, wakwizera ibyo byonyine. If Jesus speaks to you that you are holy, you can only accept that. Yesu avuze ngo uri uwera, ibyo wabyemera. However, Satan has planted his thoughts in our heart Ariko Satani yashyize ibitekerezo mu mitima yacu to make us reject the word of Jesus, kugira ngo twange ijambo rya Yesu, to make us have conflict with the word of Jesus. kugira ngo duhangane n'ijambo rya Yesu. So now you can understand how blessed it is for you to accept your true image, your true position before God. Rero ushobora kumva impamvu ukwiye kwemera ishusho yawe neza imbere y'Imana. Out of all creatures, Ibiremwa byose, only human being resist against the word of God. umuntu ni we wenyine urwanya ijambo ry'Imana. All other creatures obey the word of the Creator. Ibindi biremwa byose byubaha ijambo ry'Imana. When God spoke to the animals, Ubwo Imana yabwiraga inyamaswa, they could only obey Him. zaramwubashye. Do you remember how the animals entered into the ark of Noah? So wamenya uko inyamaswa zinjiye mu nkujyano. Noah, he never went out to seek for animals and drag them into the ark. Nowa ntabwo yagiye kuzikusanya ngo zikumire zinjire mu nkuge. By the commandment of the Lord, Ariko ijambo ry'Uwiteka, all animals now came to the gate of the ark to meet Noah, who had entered prayer to them. inyamaswa zose zabashije kwinjira zisanga Nowa mu nkuge. Not only animals, Si inyamaswa gusa, even other creatures. ibindi biremwa. One day Jesus was walking with his disciples, Yesu umunsi umwe arimo agendagenda n'abigishwa be. and now he wanted to get fruits from the fig tree. Yashatse imbuto z'umutini, However, the fig tree could not give him any fruit. ariko umutini wabashije kumuha imbuto. Immediately Jesus cursed that fig tree. Icyo gihe rero Yesu avumye igiti cy'umutini. Let no man eat your fruits forever. Ntihakagire umuntu wongera kurya ku mbuto zawe iteka. As soon as Jesus spoke like this, Yesu ubwo yavugaga atyo, immediately the tree was withered and it couldn't produce any fruit at all. igiti cyumviye Yesu ako kanya gihita cyuma nticyongera kwera imbuto. These are all creatures listen and obey to the words of God. Uko niko ibiremwa bindi byumva ijambo ry'Imana bikaryubaha. When the children of Israel were standing before the Red Sea, Abisirayeli bari bahagaze imbere y'inyanja itukura. now Moses now stretched out his rod on the top of the water. Nowa yarambuye inkoni yari mu ntoki ze hejuru y'amazi. Immediately the sea was split into two. Ako kanya rero inyanja igabanyijemo kabiri. Now we can see that all creatures obey the word of God, Tubona rero ko ibiremwa byose byumvira Imana, except only one. usibye kimwe. Who is that? Ni iki? That is you and me. Ni wowe nanjye. Because we are the ones who are deceived by Satan. Kubera ko nitwe twashutswe na Satani. Satan did not deceive, the plants. Satani ntiyashutse ibimera. Satan did not deceive animals. Satani ntiyashutse inyamaswa. Satan deceived human being. Satani yashutse umuntu. And now he planted his evil heart in human being. Nuko abishyize umutima we mubi mu muntu. This is the heart that go against the word of God.
ni umutima wo kurwanya ijambo ry'Imana. This is the heart that always now rebel against the voice of God. Ni umutima igihe cyose ukumira ijwi ry'Imana. If you reject the word of God, rero wanze ijwi ry'Imana, never think it's because of your choice. ntugire ngo ni uko wabihisemo. But you are made to reject the word of God even if you don't want. ahubwo ni uko wavutse n'ubwo waba utabishaka. That is the heart that you live with. uwo ni umutima tubana nawo. That is the nature that we possess. uwo ni umutima tubana nawo. Human being cannot accept that they are holy rero umuntu yakwemera ko ari uwera because of the word Satan has already planted in ni us. ijambo Satani yamaze gushyira muri we. So now if we discover this, then we have already begun the way to repentance. rero iyo twabimenye neza tuba twatangiye inzira yo kwihana. Then you need to know that I'm a person who cannot obey God. ukamenya ngo sindi umuntu wakubaha Imana. With my natural heart, I cannot accept the words of Jesus. umutima wanjye bwite sinakumva amagambo ya Yesu. The Bible says that by the works of Jesus, I'm righteous, I'm holy. birivuga ko bw'imirimo ya Yesu ndi umukiranutsi ndi uwera. But me, I think that I'm still a sinner. ariko ndacyatekereza ko njye ndi umunyabyaha. The Bible says that, Jesus washed away all of my sin. bikavuga ngo Yesu yagisha ibyaha byawe byose. But when I look at myself, I think that I still have sin. ariko njyewe nireba ndabaye ndacyari umunyabyaha ni wanjye. In this way, we reject the word of God, naturally and automatically. ibyo rero bituma twanga ijambo ry'Imana byikoze kuba ari karemo kacu. So through the Bible, God wants us to discover this. Imana yashaka ko dutahura ibyo. Because those who discover that, ababitahuye they are able to deny their own hearts. babasha gushyira hasi imitima yabo. They are able to forsake their own hearts. babasha gushyira imitima yabo hasi. And now they can believe in the word of God now with the heart of God. hanyuma bakizeza ijambo ry'Imana n'umutima w'Imana. Jesus said that the new wine cannot be put in the old skin. kwa ko Yesu yaravuze ngo vino nshya ntiyajya mu mifuka ishaje. That means the word of the gospel cannot contend into the heart of the flesh. bivuze ngo ntabwo ubutumwa bwiza bwakwinjira mu mutima wa kamere. However, the Bible says that niyo mpamvu irivuga ngo the days will come and I will give you the new heart. igihe kizaza ubwo nzabaha umutima mushya. I will remove the hardened, the strong heart from you, and I'll put in you the soft heart. ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiramo umutima woroshye nk'inyama. This is the word, this is the heart to receive the word of Jesus as it is. uwo ni umutima wakwakira ijambo rya Yesu nk'uko ryakabaye. Now, the infirmity of 38 years, rero umurwayi wari umara imyaka 38, the disease of 38 years, indwara y'imyaka 38, now removed the old heart and planted a new heart in the sick person. nuko yashyize hasi umutima we wakavukire akakira umutima mushya. I don't know if you understand what I'm saying. sinzi nawe wumva icyo mvuga. The disease of 38 years indwara y'imyaka 38 worked to kill now the heart of the flesh and planted a new heart into that sick person. byabaye ngombwa ko upfa hakazamo umutima mushya muri uwo muntu. Then by the time this person met Jesus, rero umuntu bwahoraga na Yesu he was having a new heart. yari afite umutima mushya. I cannot be healed. njye sinakira. I can't be made well. ntabwo nakira. Maybe I will die like this. nuko nzapfa. I will remain like this forever. niko nzaba igihe cyose. Now, this heart was in a good position to receive whatever word from Jesus. rero umutima wari uri mu mwanya mwiza wo kwakira ijambo ryose rivuye kuri Yesu. Now, even the story that we read today, inkuru rero twasomye uyu munsi here in the book of Luke chapter 8, muri Luka bice 8. now Jesus was sailing in the boat with his disciples. Yesu ari mu bwato n'abigishwa be. However, in the middle of their journey, rero bageze mu hagati, now it arose a great wind and tempest. haje umuyaga w'ishuheri mwinshi. And now we can see that his disciples were very fearful. bivuga ko abigishwa be rero bagenze umushyitsi bagira ubwoba. And now they were struggling because they thought they were going to die. baratangira barataka bati turapfuye. Do you know why? uzi impamvu? Why were they, kept in fear? ese kuki bafashwe n'ubwoba? It's because they kept their, heart of the flesh and they were reacting with the heart of the flesh. nuko babanaga n'umutima wa kavukire wa kamere yabo akaba ariwo bakoresha. I told you, we only human beings will reject the word of God. ntabwo ko umuntu ari wenyine wanga ijambo ry'Imana. What did Jesus say before this journey? ese ni iki Yesu yavuze mbere y'uru rugendo? You can read verse 22. reka dusome umurongo wa 22. And now we can see what Jesus spoke before even beginning this journey. reba icyo Yesu yavuze mbere ko batangira urugendo. Let us cross over to the other side of the lake, and they launched out.
arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja, baratsuka. Hallelujah. Amen. Now the Bible says, let us cross over and go to the other side of the lake. Ati muze twambuke tujye hakurya y'inyanja, barambuka. So whose word is this? Ese ijambo ni ryande? This is the word of God. Ni ijambo ry'Imana. Now whatever thing God speaks, buri kimwe cyose Imana ivuze it is already fulfilled. kigomba gusohora. If he just says, let us cross over and go to the other side, Niba Yesu yavuze ngo mureke twambuke tujye hakurya y'inyanja, that means they have already crossed and they have already arrived on the other side. Imana aho bivuze ko bamaze kwambuka bageze. Do you remember Genesis chapter 1? Siribuka itangira igice cya mbere. Let there be light, and there was light. Ati reka habeho umucyo, umucyo ubaho. And also God said, now, let there be animals, and there are animals. Reka inyamaswa zibeho, zibaho. Let there be sea, and there are sea. Reka inyanja zibeho, zibaho. Whenever God speaks, now it is fulfilled immediately. Rero buri kimwe cyose Imana yagiye ivuga cyagiye kiba. Now here Jesus said, let us cross over and go to the other side. No, Yesu aravuze ngo twambuke tujye hakurya y'inyanja. What does it mean? Savuze iki? According to the word of Jesus, bashingiye ku ijambo rya Yesu, now they have already crossed over and they have already reached outside. ubundi bamaze kwambuka kandi bageze hakurya. We can say that it was so. Bivuze ngo biba bityo. However, now in the middle of the journey, ariko bageze mu rugendo hagati, a great wind, a great tempest arose in the sea. umuyaga mwinshi urimo n'ishwero watangiye kuza mu nyanja. Then what did they think? Batekereje iki? We cannot reach over the other side. Ati rwose ntabwo twagerayo, Now we're going to die. tugiye gupfa. What does that mean? Sivuze iki? They rejected the word of Jesus already. Banze ijambo rya Yesu, Not because they wanted to reject it, atari uko bashaka kurirekura, but the flesh that we live with ahubwo kamere tubana nayo can only reject the word of Jesus. nishobora kwanga ijambo rya Yesu. And now you can see, even though they were struggling with fear, Rero nubwo bari kuhatana n'ubwoba, what is Jesus doing? si Yesu avuze iki? Jesus was just sleeping. Yesu yarasinziriye. Yeah, we can read here verse 20. Yes, that is verse 23. Reka dusome umurongo wa 23. But as they sailed, he fell asleep. Bakigenda arasinzira. Now Jesus is sleeping. Yesu arasinziriye. His disciples are struggling. Abigishwa be barimo barahatana. Why was Jesus sleeping? Se kuki Yesu yarasinziriye? Because Jesus believes in the word of God. Nuko Yesu yizera ijambo ry'Imana. In the beginning, when he said, let us cross over and go to the other side, ubwo babwiraga bigitangira ngo twambuke tujye hakurya, now in his heart, he already reached the other side. umutima yari yamaze kugerayo. However, in the heart of human being, ariko umutima w'umuntu, because we have this heart that always rejects the word of God, kubera ko dufite umutima igihe cyose uhora ijambo ry'Imana, now they don't believe in it. ntabwo baryizeye. No, we will die on the way. Ati tuzapfira mu nzira. And because of that, they do not have security. Kubera impamvu nta mutekano bari bafite mu mitima. Everyone, this is the story of our salvation. Rero iyi niyo nkuru ivuga ku gakiza kacu. What does Jesus speak about our salvation? Ese icyo Yesu avuga ku gakiza kacu ni ikihe? When Jesus says that your sins are forgiven you, niba Yesu avuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe, immediately your sins are forgiven you. ako kanya ibyaha byawe ni uko ubibabariwe. If Jesus says, I will remember your sin no more, niba Yesu avuze ngo ibyaha byose uzabyibuka ukundi, that means he will not remember them anymore. bivuze ngo ntazabyibuka. But problem, when you see with your heart, ariko ikibazo ni uko wititegereje n'amaso yawe, you find many sins on you. bibonaho ibyaha byinshi. I have spoken a lie, ntabeshya, I have stolen, nibye, I had lust and jealousy. nagize ishyari ndetse ngira n'irari. Because of that, I cannot accept that I'm holy. kubera iyo mpamvu ntabwo navuga ko nera. In that way, our own heart make us reject the word of Jesus. rero kubw'iyo mpamvu kubw'umutima bituma twanga ijambo rya Yesu. Everyone, that's why we need repentance. niyo mpamvu dukeneye kwihana. That is to deny ourselves, ni ukwiyanga, deny your heart, kwanga umutima wawe, deny the voices of your heart, kwanga amajwi y'umutima wawe, deny the thoughts of your heart. kwanga ibitekerezo by'umutima wawe. This is when you will accept the word of Jesus as it is. iki ni cyo gihe wabasha kwakira ijambo rya Yesu umukorera. Oh God, I see a great wind in the sea. ati ndabona ishwari nyinshi mu nyanja. Now there is a great tempest. ati ndabona umuyaga mwinshi. Oh, but you say that, let us cross over and go to the other side. ati ariko reka twambuka tujye hakurya. Why should I worry? si ubwo ndatinya iki? Can Jesus die? Yesu yapfa? Jesus cannot die. Yesu ntiyapfa, And he's sleeping. arisinziriye. I'm also supposed to be sleeping. nanjye nawe nkwiye gusinzira. I should not look at the wind. sinkwiye kwita ku muyaga, I should not look at the sea. sinkwiye kwita ku nyanja. Let me just look at the word of Jesus. reka nite ku ijambo rya Yesu. He said, let us cross over and go to the other side. yavuze ngo twambuke tujye hakurya. So if you deny your own heart,
niba nanze umutima wanjye, this is when you can only receive the word of Jesus as it is. icyo gihe cyonyine wakwakira ijambo rya Yesu nk'uko riri. Everyone, for our sin problem, Ibibazo byacu, for our righteousness and everlasting life, gukiranuka kwacu n'ubugingo bw'iteka, God has already promised us from His mouth. Imana yamaze kudusezeranya biturutse mu kanwa kayo. So you need to deny your own heart. Rero dukeneye gushyira hasi imitima We yacu, need to deny our eyes. dukwiye gushyira hasi amaso yacu. This is when we shall receive the word of Jesus as it is. Icyo gihe cyonyine twakwakira ijambo rya Yesu nk'uko riri. Now, the disciples, they thought they were right. Abigishwa batekereza ko bari mu kuri. Hey, we are not joking. Ntabwo tubeshya. There is a great wind, you see. Hari umuyaga mwinshi. The boat is about to be, flipped upside down. Ati turabona ubwato bugiye kwibirindura. That was the reality according to their eyes. Rwose ibyo byari biriho ushingiye ku maso. But what happened? Asaba iki? Did they finally reach over the other side or not? Ese babashe kugeraho cyangwa bagezeho? Finally, they reached over the other side. Amaherezo baje kwambuka bajyayo. That means the word of Jesus was right. Bivuze ngo igihe cyose ijambo rya Yesu ni ukuri. Loving followers, Rero abadukurikiye, when we stand before God, mu gihe uhagaze imbere y'Imana, let us stand before God, with the promise of Jesus. reka tujye guhagarara imbere y'Imana dufite isezerano rya Yesu. Don't stand before Him with your own reality. Reka twe kujya tuhagarara dukoresheje uko tuyumva. Our truth, our own reality is not, accurate. Uko tubyumva dushingiye ku biriho ntabwo ari ukuri. Only the word of Jesus is accurate. Ijambo ry'Imana ryonyine ni ryo ry'ukuri. So I really hope that we keep open our heart and learn this word. Niringiye ko twafungura imitima yacu tugakomeza kwiga iri jambo. Yeah, thank you very much for listening. Murakoze kubatega amatwi. Today we'll share up to here. Umunsi ndasoreza. Let me pray and we can end. Kanseze dusonze. Oh Heavenly Father, we thank you for this good chance you have given us. Data tugushimiye amahirwe waduhaye. You have allowed us to share your word. Watwemereye gusangira ijambo ryawe. Even though you spoke to your disciples, wabwiye abigishwa bawe uti let's cross over and go to the other side. reka twambuke tugere hakurya. But Lord, they denied your word. Ariko mwami banze ijambo ryawe. Because that is the heart they were living with. Kubera ko n'umutima wabanaga nawo. The same heart we also live with today. Hari n'umutima natubana nawo no munsi. Which can only deny and reject your word. Hari umutima ubasha kwanga ijambo ryawe byonyine. But Father, I pray that you allow us to deny everything. Rero ndasenze kugira ngo dushyire hasi byose. And accept only your word and your promise. Twizere ijambo ryawe ryonyine n'isezerano. In the book of Hebrews chapter 10 verse 15. Abura ibice 10:15. You have given us the new promise. Umaze kuduha isezerano rishya. And you say that your sins and your lawless deeds I will remember no more. Ibyaha byawe n'ubugome bwawe ntuzabyibuka ukundi. Father, we believe that this promise is true. Twiringira ko isezerano ari ukuri. We don't want to believe what we see. Dushaka kwizera ibyo tubona. We don't want to believe, our thoughts. Ahubwo turashaka gushyira hasi ibitekerezo byacu. Allow us only to choose your word. Twemere duhitemo ijambo ryawe gusa. These are the faithful people. Tubashe kuba abantu bo kwizera. Father, we thank you. Data turagushimye. We pray all these things in the name of Jesus. Dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yeah, thank you very much. Murakoze. I hope to see you even next time. Nawe utaha.